Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Karangasem sampun nyelehin kewenangan tempat pemungutan suara TPS ring pemilihan Kepala Daerah Pilkada Karangasem sane memargi ring tanggal 17 November sane jagirau. Pilkada Warsa Kalitali 24 manggin kauningin wenten pengirangan penyatusan TPS saking sedurungnya nih. Ketua KPU Kabupaten Karangasem Putu Dharma Budiasa Mausang kawentanang TPS ring Pilkada Warsane Mangkin kauningin sayan kirang. Yening ring Pilkada sedurungyane kawentanang TPS ring Kutus Kecamatan kauningin wenten siu 115 TPS. Nanging ring Pilkada Warsane Mangkin tedun dados ulung atus seket 6 TPS. Pengirangan TPS wenten satak seket sio TPS. Budiasa Mausang pengirangan inucap nenten lempas saking sampun deg-degnyane karena normal saking pekibah pandemi COVID-19. Sedurungyane TPS mewewah sangkaning wentan penglalah pandemi COVID-19 sane ngawinang wentan pembatasan wilangan pemilih ring suang-suang TPS. Ritat kala pandemi COVID-19 wilangan pemilih nyabran TPS kewentanin dados 300 diri. Nanging rita pengan mangkin wilangan pemilih ring sejeroning TPS pini akeh telung ngatak diri. Eka Parananda, Bali Pos.